Ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerwall India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. UMLA Kamokunro constituency ba bante dorling do haga kanyo truk juliu aracar apusan ulapli patba yaka yang jongi kali tourist kebidan hapo kashatri jonga jongsha owner and driver tourist taxi association kediga jaga penyengkali kedan hajan ke parking lot jongka muda mar persya bat ke Anjali Cinema hatem yo molong haga jimpli kediga jaga yang jongi kali kamai tourist nakat hain mau kenro lasa khilang ru dau OC jonga sada police station US Das Gupta president jonga jongsha owner and driver tourist taxi association ba pediang honlang kharsano usoda jonga shnong jongsha ba olet kharsano ringkat bagi nongnya kali kamai tourist kebedan kumba arpulaingot Kinonya akali kamai tourist jongka jongsha owner and driver tourist taxi association kindairu kinonya akali kamai meningkong haga jela Meghalaya kiba phongi ki uniform bat ka association kale yakani khnama kinong le jungok kai kiba wa yiki kali tourist banit pet kai yiki jaga jungok kai perthai shika thai mau kunro kinyo ka jingskan hakalet kawan Kajingyo jongka association yakani ka jaga penyengkali hatem yo molong kalong lingba kajing shimkhya jong MLA ringkat kajing trelang bat ka association kibla pinsngo shika deputy commissioner jongka East Khasi Hills district ka kong RM Korba halo kari kajing don kam yaka jaga penyengkali Tolong ini. Kamu stay lagi. Ayo start. Okay. Thank you. These are the instructions that the drivers, that Jongsha owners and driver tourist taxi association should strictly adhere in order to provide valuable services to the passengers, travelers, and tourists. Number 1, all the drivers should wear uniform. All the drivers should keep clean themselves and the vehicle. All the drivers should avoid consumption any intoxicated while driving. All the drivers should not take advantage of the fare. Number 5, all the drivers should be guide for the outsiders, especially tourists visiting Maukunro tourist viewpoint. Number 6, all the drivers should maintain politeness to the passengers. Number 7, all the drivers should not litter dirt to the environment and advise the same to the passengers. Bapara, all the drivers should retain belongings of the passengers or travelers in case if they forget. The same should be returned to the tourist stand. Ngatrai la syai, tekini gidei ki yuna kaliang chungi, tasasian pat mentang in ya cekmat. Ban ple kumbangal ong shwa ong jongshan rai ki wei pat khamtam ki bru ki bakwa banwan chungok kai cha thain mo kun ro kumbalong emle badan buram chungi ngidon sibun ki jaka ki ba itanat ki bakham itanat ban ka cara panji ki bakham itanat ngidon ki ksha ngidon ki lum ngidon ka kram bat kumta terter te kamut leng ba ki jingdon chukni ka stan ki tourist na keleng jukri India bat na abroad ru kila ban sim kobu khnang ba kan long ka safety berkejing sengai na kebenta cuki. The MLA Saab and the headman, he has come so many times, and the credit goes to MLA Saab because he has taken lots of initiative for this only. Earlier, actually, this particular place we have made no parking zone, but new policies has come. The road has become wider, so we have allowed this particular place for 3 vehicles only. But what Rabdi thinks I really attract over here, the uniform. First time someone has, in my whole life is in traffic, first time someone in Tourist Taxi Association has introduced this beautiful uniform. And their Bangmanda I have seen no drinking, driving. If any place left any belongings, they are supposed to return it either to Thana or the Tourist Taxi stand. Secondly, they have written they should act as a guide also. I really appreciate all these points. And secondly, we are the mirror of the whole Meghalaya police, the traffic, and they are the ambassador of the whole tourism of Meghalaya.
they can boost it up the tourism. I really appreciate, but again I would like to request Helpan and MLA sir to put the number plate like we are putting, so that everything will be transparent. Shillong is the Scotland of the state. Let will explore more and more. We'll earn more revenue, we'll earn all our livelihoods, and we are really in a very good book in front of all over the world. That Meghalaya done well, Meghalaya is good place. We are the good host. So eagerly, I don't like to take more time. I would like to thank each and every one. Thank you very much. Pi kani kadika ngawi pi kumbang akran mana kadika jing angnut bula slam kani kalaya ngunta kumba snam tam lingkat bat I sodar bat ki ini ki driver hi jongi napo chnong jongsha bat naga than nang to saudong naga than jongsha tingi la ya perkhat ba namar ba kumbang laong mana jing jenjar namar ki kali ste ki labon ki toris taksir ki labon mendon ke jaka ka babiang maniang tingi approach po ngi kran ngi district administration na ko ko chu ko ngi ajing to naman ngi iba kini ki jaka hang ni ki light ti ngi lipan tingi persang ti nakaliang jong sadar ng ada jing to ngas peni kran ti ka simpor bila sutu I ka kam sarkar mo tin rei ka long ke ka dokumen tu tata matas ngi layo ban play officially sindon ya kan ka stand jongsha tourist taxi association rei mdai tangga ta ba ong ban nak benta ban lich jongsha na ni ka stand jungi kani ka tourist taxi hang ni stand jong ka jongsha driver owner association kadai nakabentahi kinong lait nong wan ki bawan kai sipo state to be jungi amdai ong ba dai tang siapo state ka than jungi pi gawai ka long kumni ka ni kadai ka kabang ya perkhat ai kublei sodar mo sodar ila ya por mi syong la hamslam gani la sausan banai binchwa dan yo ini stan ni le kumno tingong ban suyang bai ni sui ki stan ki babon hang ni hang tai kam I tenat kami long officially ki pajba kim tip dan raida ka bangi ai ka uniform bat aku juga por ngi ai bat ki ID ki babiang ti bat inem tag dun sakin sareng ti kan long ka aka ka tenat bat ka don kata ka safety and security ya ki long like nong wan bat khamtam ong pi kan peni tenat kan peni long disiplin kan namar beliau ong pi kumbangi I menta lai babon ki driver taksi driver ki driver tourist taksi wat ki bawan nabar ka state sini ru imtep bagi dai ki driver ru namar beliau ong pi haduk menta kan sistem kampardan renga sngo ba mdai tang bangi ngile kumne kani ka dai ka message mut sabaro ki weipat ki driver tourist taxi lani ki association dan sya government ru ban persangin da ba ki hong uniform ki ID ki babiang name tag ki babiang stiker ri banta apo kali mapinya ikato lada change no ikateng ru katu ka uniform un I know how way driver lani la tu da bar ki driver mo kidan ki badan trai beri trahi banyak dan ki bamdai ru ten rai kani pat gade ka jing persang bat ngangit kam ba kani ka jing persang jungi kan long sisa ka jing mentoy pat nakabenta ki babon balang den rai nga sikerpan ong ipi ba kumangalaong mane ki driver jungi baro kabakongsan na gadi ki jing long polite humble ban pediang ki nong late nong wan ban lada nya ika kaliru ndai ban kam bakala ndi ban bam ka tien ka thale man rai ngidai sha ban ai ki jing sha ri ka batam namar kani kamdai ba ong ba sukut no ndai ka wai ka dei ka ba kandai sha ka jing ku ya ki try lani ki driver ya ka yang kasam ka jungki bat ya ka state ka bai ki jungi kata ka dei ka jing khang mo ka jing kwa ka jong ngai sodar nila ya song renga smoba kani ka dei ka plan jong kini ki driver lang baro ru smo kumta apor bengi kren ba ong ban play ni stand ring ong don kam si shaban da fang uniform no kan long ka message ka ba long so tenat ba baro ngi pediang naman belingin le ranya ka kam ni bengi dai te try te ka kam abangi try so tenat na kani ngelaju ya keren laju ajing mut hi tambalong ngatarai mentai wi ladon kumni ngirung ngidon sipo state time mau konro ngidon kini ka mau konro tourism sociable society ru bangimut ban ajing mut ya sarkar kalong kumni kai ti namar ya kalik kawan iki kali bawan balai ya katang imla ban kang ngidon ka permit andai tang kawai baka sarkar pat kedon kam no ban play ya ki center lejong lani ki nganong ki counter lejong hapo nakaliang ka Meghalaya tourism department sibuk ka play kawai hapo airport ka play kawai ka counter hapo railway station
play kawai counter ISBT Mekhalia tourism kumta kay mut nakabenta ka jing nakabenta ki kali jongi ki balik cete maka don da timing be don da timing ki kali nang the ki di banwan ki di nadu mestep adu sibeje kumbalong ki tourist taksi sini ni ailat bakin lek ki kali jongi hadu sibeje ki tourist nang ni kin lek cete hadin ka sibeje pan mut nila ailat bakin lek pai pat ki kali jongi timut kata kadon ke jing yo lang ke jing ya kamai lang markliang kan kikali asam nang thi kikiyo hadu sibaje hadin sibaje pat kikali jongi ke balik cete kin yo ban kiyo kini kali jongi nang ni ke balik hadu sibaje ngai lat kali jong ti hadin ke sibaje pat kikali asam kin yo ban tapur senja kin lai kini ke jing mut jongi minta ke long ba kikali jongi ke badon nang ni dang step yo ban lai keleng kila ban lai asam ai ru timut kandon ke jing kamai lang kan ande kumbolong mentaban pi bagi kali ki ba wan nabar la isir kai sini ya kata kata siang ngiru i taman le amno ba ongi ko kata ka system baki bala sim permit kila bandung ban mi kan hani dodon ke jing stu jengmut pat Mekhalia tourism department ba asam tourism department banyak penbaik igini ke ibro atrai kala ban num long taman rei kanu kabangi temu nama tababhang ya ban persyang dara kalong num long maksud semua kata hari ban penbor te pila stu ka de ka ba rei kenang bat bakini ki breu jongi badan kali bapli basim dagaram mon nakalon na bang kin kanum ta ki kai kamai kaji lada yo ban pli ki counter dia ki agi caka ki babyang kumaong pi airport apo ISBT ko ki kali jongi kin yo ban lek satu ban ra ban wan ra i pensian ki kandon ke jing mentoy daga timing system dale kalong bai kumbalong mentangan itu ipi caka baki caka than mau kan ro ken bro wai konsumsi baki brio ki likai ba muti tourist ki likai ba kadai ka Laitlum, ka Nongjrong, ka Sentung, ka Noron. Kita kidi ki jaka ki baki beriu nang ta kate kathain anong kate ka Kli Asem badan kaksat. Mausna itu ki jaka kidi baki beriu ilikai. Katu ka Sawar ikibun ki jaka. Tamba ki jaka ki beriu baki la lek ba mentang ong ki kita atli kan Nongjrong bat ka Laitlum. Bat adu mentangan itu ibi. Hagasngi sajan bat kasngi Sunday ngani itu ibi kali ki betut siapa kathan jongi ki hajar teli ano apo Laitlum lai kasni sajan si sendim don cakaban yang ki kali na try mduna ya ka si hajar teli kali ki beri kelali kai ba kila nomor beliau ke basu komen kalong bagi beri jongi sitai ki priang ki tores bilang welcome ki tores mat judan di kanu ru tin rei nakaliang ka jongi kumbangi pli kan ka stan matasni ka dei ngong ti ndei abataman sitai kan dei ru kawai ka message nakabanta bangini plilat nanti ini try lang ngayon baro kini ki asyen ki badon hang ni ladang idon ke jing renti ke jing try lang ngatry ke jing job ro kali khamat to kumbo pi ong pi kum tapi pilai cepo Nongjrong ke surok ba pilai cepo Laitlum ke surok ba pilai cepo Sentung surok ba de mentapat kaba dangsna ke de surok menik noron ke don ke caka jungok ka ke tenat ba tangba kesurok mau pikam da padalong ba hari menta lumba ka PMGSY menta kelas sedang bantai mun aden jin senam senoron ru lala ban kinlong kum kini kesurok ki balik menta ke balik tenat ke bala biang na dong sedong hari menta tang katan itu ipi kejing angnut ke jong apat long basu keren non ni sim kabu bai kesurok hingan itu ipi mar sundrung ka konstituensi jonga nadu ke senong untengo la don kam ban wanra intermediate lane lan ni ban penhe kesurok namar ke kali kila bon balat tam bagi lek segini ki jaka ki ba jungok kai kala bon pelat kani ngadang ya syong nang perhat lang sordar ki bobon sedar jong syaru bakum dongin aban le kani ke benta bangini keren namar ki beriu ke balik kai bon pelat kali banabar bawan ong fi nong jungok kai na ndai tang na po rindian keleng pertai jawan ka sitai te kata ka di jing ang nut ong fi nama ka surok ka di kawai nyong udai badai thiet ba mo jong ka yo ka kat katai teli ke kali ke beran hakini ke stan ya menta at present namar baka caka kalong contested ngidang sim tang arpusan teli ya menta dan rei ngin ngi perkhat bangin nang senang penbuan rei hang ni at present ni kemut ngin yang belak tang santeli 6 palat santeli namar ka caka kalong contested ngin nom syak ban yang palat santeli bangin nom syak ro ban syak ban yang double parking dan nakaliang ki kali cungi hi dalilai ru kin nom yang double parking kata kedai ka ba ngi don nakaliang cungi ken ki kali ha kabedai berkata kamat kamut nakaliang katang ko cungi kidon ha jing sya ki tourist guide
katokat ni ndai barok namar ba kacaka kadang dai ka badang suyaj menta kacaka tourist viewpoint chungi kidai ki badang suyaj menta kadai upcoming viewpoint te ya ka balong menta hi kamut kidang don ta katokat ni ndai kini ki driver chungi pa gila dai ki expert lupa fikwa ban lech no example noron hanoron kadon ke Great Wall of China ka bang yong ngatrai ki bru ki patip hangno kadon ta Great Wall of China ndai pendalej hanoron thik kalong Great Wall of China kadai ke bapau nam do ta kata nongcrong the land of rising sun pini sampai kini rising sun pini bor-bor tan duk benai Oktober haduk benai Mac namar ketu kedai por ki bakriat nang ta kum halai lum mo tu ka Great Canyon ka ba ngila pini nang ta ka Pedam Falls apa Sawar nata Hamausna nang ta Hakli Asam mo nang ta ngidon ka Hajongsha ngidon kene ka Nok Kaduk Falls nang ta kene ka Saisek Falls but kibabun kiksat nang ta ha ngidon ru ka kene ka Rengkon Falls kibabun kiksat kibakam itanat banya ka cera penci ndrai tang kawai kalong bakum yu kalong ka cing yu stay kalong ba kibru kimpat wan namar kimpat datip hai kita ndrai nang ne sekmat na kaliang cungi ngin sa shondur gitu berok kijaka ngin sabu hakini gigi tourist taksi cungi kikwa let sono ngin bu rubat kadoh acha ha bedai bat kador yang mentang yong bengin nya ngin penbait kat kum ka government rate ngin sim da government rate nang bakan ya hapin nang ba kumbal ong mene ka we na ka instruction ka bangilai kini derbar bom dai ban sim kabu kumut ngin nya kat kum ka government rate kin nang ba kinong let nong wan ru kinom bu kecing namar dangi ya kat kum government rate hi kemut kan ya hap lang kini kinong let nong wan ru hon ya kata 6% ladangi siam ba unu driver unya kali kelam uniform kata kalau dai lupa kata ke violation ngin penduk no kamtam ladangi siam ba unu driver ulek kanu kam ke basutia ke bai hap automatically ngin ai ya kata kecing penduk no ya hukum utau driver kadon kecing di pampau kecing semen ka bakrau nomor ya i sat ni ni badan buram ni ada rekat ni apa bakum joro ya i sar inchan bila dan rekat dari play tu apa da bertuju isoda dan ngidap kecing kemen ka bakrau nomor ba kumbang iju angnut na kapor bangin yok ni kestan nomor katan cengi stay kampat don kestan ka ba ngin yok mo yok ni dan ngidap kecing kemen ka bakrau sibun nomor bat dia nak kata kadau hari kesini apa kini kisar kebadai baik yang jadi la pentit ngila keluar belwan kini por ngidap kecing men ngemla syuk ban batai nomor kecing men ka bakrau kunjuk ru ipi ki bayawan kini por ngidan lang kata kecuk kecing sengongo ka benta kecuk pi ba kunjuk ru ini kemu di bar ngiju yu ong na kapor bang ngindei bandon kata museum ka bangin sengau de kumoi pan bar kunjuk ru ini ki pesenjar ki banwan nang ni banyak yang ni stu ngindei bandon ka burom i tu ki bar kumang ngila puli mene tu kirun lada don kini gunu ke jatiar ke baik kum i kali ru ngindei ban penjak itu ngilum apa asan ku jong ya kitu ki bawan laki ja kila ban pun yang i kum presiden lan i kum sekretari lakin wan banwan kindang yo ya katu ketiar wat tang i rumah ro ladang i long ka bala ngin penlum ni ki nang ba ngin yo oke ajing meto sibun na ka benta cengi na mare di debar menta kidei ki balanang belastan ama kim don kam don jam yang ngi hap persang ban belaja ko na benta kani dan nomor kijing belar menta ki ba kam stom tangem bangse ban ya belana da kali dan nomor bangin sai ki kun ki nomor fi ba ki skul menta ki kamrem ban sakun ban pendap ya ki yang kesem ngisem ting car sibun dia nak kata kadang ngihap ban persang ban ya Ika disoru ki ba mo taksi kila yo ban pelek ka stand dan kitu. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.